policijska zvanična. Trebao sam da svršim još sinoć, pa nisam stigao ovdje. Već je dan, već je 8 sati, a tvoja sveća još gori. Potpuno sam zaboravio. Ti si rasejan, Ivane. Ti si uznemiren, ti si preplašen. Reci mi šta je sve ovo, šta je to? Ivan hoće da je nema. Ništa. Ivane, ti nešto kriješ od mene. Objasni mi, preklinjem te objasni. Ivano je vrlo nezgodno. Pa budi mirno, budi pametno. To se tebi samo čini. Evo, ja sam sasvim miran. Samo sam umro, ne ispavam. To nije istina. Ja vidim kako kriješ oči od mene. Osjećam kako su ti ruke drhturave, kako ti je čelo natušteno, osmeh studen, kako ti je svaki pokret nemira, nepouzdan, nervozan. To ne reci mi šta je tebi. Eto vidiš da ima nečega. Kako da blagodareći vašoj mudrosti mi možemo pripasti nesretno jedan drugom. Do kraja možemo crpsti našu sreću do kraja. Zaboga! Vidiš da sve možemo. Ljubite, tako je moj prvi srećan dan. Kao Adam i Eva u raju vašeg zagrljaja. Bez bojazni, da mako možemo paditi našu sreću. O, mademoiselle! Ljubite! Ste čuli što? Pa kada se donja vrata otvaraju? Donja vrata? Da. Ko to može biti? Muž u ovo doba ne dolazi, a sobarica je malo preotišla. Joj, možda je on, šta ćemo? Stavite se! Ajde! Debilo, iza kanadera, brzo. Ne, nije dobro. Ostro, bolje, ostro. Nosi još muž gradu me! Nosi da nosi! Ana se pojavljuje sa šeširom na glavi.